Malo le soifua whatal whatu I se whapoponga o tala ale radio Samoa. Wale malo le whina wale whainga malo o iei nega Ausetalia I se mata upu sa hawhi ai le whaamsinonga maurunga e whatatau I se tūla whono na mana o miai I la tau malanga mai I le tunu mata o fia le ofisa o malanga inga ia mata I tū e ala I le whaia o tau wae mau I lalo se saa. O le mata upo whaasa o loto I le lata le se laudi masipuru o tangata whapea o immigration detainees ina ua maua I su enga le whaamsinonga maurunga e le whaatula whanoina le whaanonofo o ia tangata I se tūlanga le mautinoa. O loo whina o mai le malo o loo talawhea ngai le tūla whono o no le tūla whono leo loo whaamaonia le puipui ai peo community o Ausetalia. Peita I lai le whaiunga watu inane le mata upu le so o whailoa I le whaamsinonga o le tūla whono e le taulia. O se tasi taulanga o Queenslandi e le tua oi ma New South Wales le wasa sawa nei le afi tonga vau ma wa ave sea mai ai tangata au maula la tane. Mai lava le pōna mata I tua I leo ma le tine mu le afi lea I Diran Bandi o lo fesosoani leo I a inga ma le taulanga lea tusa ma le ono I tula I le tu I sau te sisifo Brisbane pe a whai malangane ai ma walapta ia le tine mu tangata e le saunga le mu le toe foi I le nofuanga wo I eile sa sawa le afi. Lo fa wo pe ona tau mawhai le tine mu ta pele afi o motu si ai ma le ele tise I lea wha ai tu ina wo whata ma ia pou ele tise. Ma o lo I lapta inga o le isi vaenga o le Castlereagh Highway I St. George o lo poloka foi ona o le afi. Pe ama le ono sa lautangata au mau le pitanu o leo Diran Bandi e fua le tusinga ingoa o le lua whelua tasi. O lo tinga ina nei le whare maise ali ina whana I le tangata I me le pone le vasa nei, whai mai mōri maua I lātou na mau atu sia tangata e tolu surona tausanga o seri I mai Dandenong e mau atu ta oto le o ngā tonu le ala tele I Armata Crescent, Frankston North, te o le a wharifitu le whewhira songa fua. Na whesosoni ei lātou na mau atu ma ave ai le wharamai mulimuli ane e tinga I na manuanga. O lo o wha awausu e enga leo a o nisi whaamtalanga o di putira 9 News wata wai sa iei se kulupu o tangata na nga iane ma wha leanga le taavale le ua a fia ini pate ma mulimuli ei whana ma sosola ese. O lo iei ata le CCTV o lo mawai le whaalamlave le nei ma wa iei ni tangata se to lua o tamu mo ese mai le no fuanga lea whai mai mōri mau o whaatumuria nei leo I le whaatino ina o suenga. No o wha o ngā mata I whau e leo I le lātou suenga ai leo iei se talitonunga hea awhia ini kengi lea whaalamlave a o wha leo fo I mapopolenga o tangata au mau I lea wha I tū o na e toa tele nei a lātou whanau. Wa whautua ina so stasia si la pia se whamatalanga I a whaafisota I wawe leo po le Crime Stoppers. Whai mai e toi titi awha miliona ua whaasala e tutongi e se tasi company o na le maliu o se tasi o ana tangata whainga ruenga na tanu mia e le tusa maleono sa lau kilo o le maa. O li putia le 7 News o le company le Avant Stone la tau te sapalaya maa e le ngata I sini au Newcastle foi ua maua I suenga I le whalamlave lea I le I lava tūlanga tau le puipuinga ma le saunga le mu na tuuina le company mo le puipui o soifua I lea mata upu. O le tangata whaingaruenga I lima suruono tausanga, whaingaruenga I le warehouse, na mariu le lua I le whalamlave le nei, ina ua o mia I poloka o maa I le no fuanga o le company I Newcastle. Na iyo ina I le company a le Avant Stone, lona le whaatino lona tiute I tūranga tau le saunga le mumara soifua malaloina o tangata whaingaruenga. O whaatonu ai le whaamsinonga e tutongi le ono sa la wafe, pe taina to e sere 5% ona o le ioi I mōlianga, ma ua whaatonu ina I e tutongi le whase lauri masafulu wafe. Talamuni muli, o le fia to tela lau whaatau le whalawa le Hawkers, ina ua maua sa whamatalanga I whaatatau I se whaalawi loa a le brand lea sa whaia na malo ai siurungari I mai Queenslandi I le whailonga I awhi Tala sa whaasalalawina le lātou whaapitoa, peitai e le I maua ne lava se tupe siurungari e pe ona tā ua. O li patela 9 News o le rungali na malo I le awhi Tala e pensiona uma ma whai maila la whamatalanga ina ua lai lo o la ua malo o le lama natu ua tele le tupe ma o le a tele ni a la whaataunga me whai ona whai ai. Peita I o mai le so e le I maua le awhi Tala ina ua whailo ane le company e iei se whaale tonu sa tura I mai I le upenga ta whailangi ma o le ale maua I le awhi Tala ai na o le selau Tala.
Whailoa se so upo le haugas, la tau te malamalama i le fia o tangata na a fia, mai whātu ese ai lea wha le tonu, ma ngō lātou whapsota ia i lātou umasa o fia le whaptoa, e ofo i ai vouchers ta i se lau tala, ona o lea wha le tonu. Whai mai nisi ua umai ma le toi fia whaata wina o le whalawa lea haugas, pe a whai o le whainga lea o a lātou whapitoa. Tara nale radio Samoa mai Ausetalia, mo le nei fo yaso.